say the wuntimi hu say ye dambo na eba ye wiase o say ye den ye wuntimi enche because say baby say ye mpratwo say ye awarefo omunya baby wanko na bi eta na eno anu no omu tekininya sore ya na eho na no omu fa ye tese omu ndwe hu say ye obi dan echi say ye abonten say broad daylight krampa na say ye dwaman ekoso say enoma aye common wo bi teke mu krampa na wo masturbate wo bi teke mu na no ade nsa ewo ne ho tese enoma ekoso ewo wiase afa na nyina na emadodo na ebusa ese enti ewiase na wie ye na eben ya na se den eden ya na ekwa sese mabunu egogosi mpanifo esonka na nkeni se nka sese mabunu no na ese na so enoma na ejentre ne ama wo mo na nka wo mo penso sa ne o ma na esi ne kura posisi wo so esua mabunu no ebi di wo mo anamo echinka yenim se de odi kire osua de odi kan nante na emo mente da se de odi kan timi sua de odi kire nante ma no eyeye a che se ebusua enoma ekoso no asefem na areho pa video bi aba bepiemo ewo map no so na ansa na yebebo edi era video nim no yemako bi ene so yasen ema yedi adwumadie ebeba somo abrene abrebia ochade herbal center osi hunhumu yare anase honam ani yare se yentehye wa diabetes be ma che se wo low sperm count ena wo banso so a wuntimi enwo wo sefa ne number na wone wo entwetwe eye enkomo na ne wo haw no etuo ebetimi etwa ede ama wo na ebusuafom yebo ede era ensem no emu eno randy couples are just one more ede wo mo take ya sorry ya enese wo mo just one more sexual and one say enya ba ya the moment ebeba baby na say wo mo ede hwehwe eye eso a say wo mo enam emonte eso a say be me be mu na say obayi nso so wan dwen hu say ndebi me boyfriend na me kunu so won background na say like who feeling po say o pe say won have sex crampo na enya bonten enya pete mu na wo say enya ade we enti ene yempe baabi na yenya de yenya no da bi oba ono so train the draws e call from a che say be me de ne katere ma nam ne to ho na ma me a che say na papa wo efie hwe say de ade ne ko na ye na bufu ye na hyi wane ne wo tunso ade gu wo mo so a che say wo mo ade wo mani wo efiri ho na ebusuafo video no This is what happens when you want to live in the city. Oh shit. Na ebusuafo semwa mode mani akwa hunu bi nanu na yebusa se sis yare dambo ana je se akono boni ana je se sha emema binum ntimi enhye wo mo ho eso enu nti na emasa ne oma we nyina ekoso na nka yatibi mpanyinsem da se abonten enya najo awia gede wo bet me wo draw se wo kunu ana se wo boyfriend entafre wo to ho na chese enya ze obi a chese wo no wo ne dem ma wo hunu de ekoso hunu se da bi me mansamfu we enkoso e wo mafichire ana me mansamfu we enkoso e wo medan anim enu nti wo tunso egu wo so na chese nka hono mo na no ube wana ne de ahyem mama no ne to so mato aso hunsa wo ne no anu no bema wonsane no oba wonsane no obia apani baabi ede afa anyembia hotel room eyesen ana from baabi amuwo no eko efie no ye ka ne say 2 years ansa no modru enu wuntimi hye wo so akopem se obekọ akwa dru efie na de wo pesa wo ne wo yira na wo girlfriend no wuntimi enye debi sese grandpo de eden ya na ekosue den ya na sese ye kire mabunu ya na den ya na chese ye kire ye nuanom a wo mu edi ekire nti sese amagana na wiase fa na nyina ebedrum pempenso bi se chese obi a enfere wobia embu ana wobia ensuro se abonten ekwemu ehefa obefa ne yire ana so obefa ne girlfriend enka sa time ana sa nyoma we enka ne na chese obuo ye wobuo ede manom se wobehu se wobi krampo ni kunu enam se wo mo befefe wo ma anno krampo ewo abonten no krampo den se wobi hunu ebi na nsoso se sebrei eno na aye common aye the trend obi ne girlfriend kra nam krampo na wo fe na no
or nene na mokrampo no na chese koso na wo mo ye nneoma bi a wodwen ho a wonte ase 2-3 years time wo be hu na chese be mai osan oba foforo enam wo bayi wo ne be ma foforo enam na eno so no wo mo to so esa na eden na ye kire eye enchirima enti ye ma a wo mo ebebe wo mo ebeba ba benya ntete ye pabi because wo mo ye hu wo mo se wo mo ye the future leaders and as wo mo a just ye hu wo mo se wo mo de wo mo 21st century nkwada 21st century emabunu wo mo nimde wo mo nim nyoma wo mo en wo nyoma chese wo mo betimi ahwa ma o maye betimi go into a good shape empo na de ye da ye edi e wo montin so enie enti say 10 years to come 5 years to come then na ye nchima no so wo mbeye ene wo mo na mo nhyentade ene no an say enya be mu na ene o ma da fom na ene o ma to aso no o mo ko eden na ye kire eye enchirima eden efa abrabo a wo mo embo ehu ebusuafo de ekoso e wadwe nchefa ensemi hu ene sen fabra ebebetu edwa e wo too much GH comment section na ebiemo enso like videos na share all the social media platform so we betimi so follow yen e wo ye IG page ene ye Twitter page so too much GH_media ene ekia sikapa dasene ebesan edi ehia ebi makram